không có chơi gì, tức là không có chuyện muốn làm gì đâu. Không có gì. Tăng xin là gì rồi? Tiket. Gimana? Itu 20 taka. हमारे मेहमान तुम्हारा गाना सुनना चाहते हैं। अगर आपके मेहमानों को हमारा गाना सुनने का इतना शौक है तो उनसे कह दीजिए कि आज मेरा प्रोग्राम है, टिकट खरीद कर आना है। सुना देंगे। छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो? जितना भी कमा लेता हूँ खुश हूँ। तो रोटी के साथ पब्लिक का प्यार मिल जाता है, इससे ज्यादा एक कलाकार को क्या चाहिए। Hello guys. Ay, 지금 콜롬이 뭔지. Baba Volena. Nani masakan? Hah? Chicken lolly. Yes. Nang lawai. Nang deh. Porta sana lah keren sih lagi pernah. Numa sana deh. Porta. Numa tahu. Saumina habu turista kan deh kan. Oh, minum mujan terakhir. Biasa deh. 사민 또 뭐가? 자, kenalan sini. Satu santai. Mana naik? Etan hab. Ayah, itu mau santai ang samjan. Saumi. Mana itu kone? Samjan. Aku minum. Dah minum. Aku su. 자, 그런 식으로 그러네. 간다. İkisi. Daha burayı. Lawan lena lah pasti. Arane gusun re ye macam gelo na anu kan. Kan dia macam gelo. 지금 그 장바이. 아.
गुसुसिन मोनदोंना हांसो खेला लोगोफोरनो हांसो नैयाव सोनांगौ खर'आव Munbanin. Di sudah. Immigration di. 우측이 정말 없네 우측이 last. Raum masih memenang itu. Kalau bisa, dia menasih dia betul itu. Nomor sekolah kita ni, lagu ber. Dan kalau dulu, ini, lagu ber. Ane, mama baik ke? Nih, punya. Nih, deh kalau mama baik dengan lain ni. Tulis tak itu. Ya, sambil sih. Engkau kau nak mau dia le. Bisa sabar ni. Lah, kau ada pasti tak? Itu gobar lala ke baru. Ini komputer tu baik. Nuan. Ane video kemudian like share subscribe kalau nanti. Bye bye.